Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehi Choaquat Quasquits in, Lishholomile Katsulbal Chirulikutana in Nashye, Lichoshail, Rakba Atin. Salihu Éxodo capítulo 12, versículo 29, versículo 30. Nashye Jikamain. Tuktu Okking, Liqaqua, Kulshtiq Chishunile, Lishben alalbech Salitanamit Egypt. Chalen Salishben Ralalach Paraon, Liquang Sash Koharibal, Lishchukwa. Toxsa lishben ralal litzabtso satsalam. Ho akwi lishben ral chishuni lep liketom. Chiruli okyin kaan. Kikwa klik lach paraon rochbenep chishuni lep lach angel chiru ut eblach Egypt. Ut kikwank shnimal rail japok Egypt. Shbanak mahun ochoch maaka takwi hunak kamenak. Maaknashnaw lach paraon lik aru jojak chidnachok sa shbenep. Kahultikak nakrubelach naktak ulman kain liqaqwa kishtaqla kujik li esilal chirish lach Moises lach angel chiru utjo akwi nashtie li capítulo in lach Moises kahosh khosqil lach ki el chiru lach paraon shbanak lach Moises nashnaw likaru jochi chalk ut lach paraon nashnaw akwi aban inka kirach shpabankil inka kirach kubsinkil bayaqrib chiru li nimakwal Dios ut kaut nak liqaqwa Dios kishtocheb eblish ben alal bejil. Salihu Hebreos capítulo 11 versículo 28 utyochi atinak chirishlah Moisés utnashchikamain sashkaba lishpabal kishnin qeyli Pascua ut kishtaqlaiblah Israel chishkir kisinkilikik renaqlah kamsinel inqatishcheb lishben ralale naqanaw chanru naqeblah Israel sashkeba likik chireli rokebale keshkol eblishben ralale renaq inqata kamaq Lishraqikeb li railal ligit anex ashben Egypt kishtocheb chishunileb li poyenam haihun lishraqik li raqba atin sashbeneb eblishjos lach Egypt sashben chishunileb li nekeshkesh pa baleb ut nekesh loqoni eblikib amiljos lima kash tsaqe lima kaneke okwi lima kaibah li nekesh khalam uchi lishnimankileb ri ut lishma usilaleb li tenamitain link aneke shukwaru liqaqwa Dios uthosh qil chaqsa chishunile ebli railal beleb shbenkwa mahun reheb li josaan ke erukta risinkili railal sashben lishtenamit kikut besik naqma qaebah ebli josain ma qaeb shkwankil reshkol balishtenamite tohretal naq chishunili tenamit keshkul li railal arinaqil chanrunak kikubsik shkwankileb chishunileb li poyenam chishunileb beblach Egypt li japok chikyabak yalaqbar nabik ma junta li ochoch ma katahunak shkamenaq chiruli qoqyin kaan saqkirine bachik sach sokeb li shol shukwahenaqeb rilbalik aruki kulmank laqparaon nashkhalam uchi lishnimal shkwankilale lishjoseb laq Egypt utli ralal li taak oxlaq raqaqwi salik oxaribal chirish laqparaona in Loqonim bilach kiru hohun li Dios hoshchaq benkil li patzom lishqaqechaq qaut naqliqaqwa kishtoche lishben alal beheb li ralash kahol lach Egypt sashkaba naqli ralal lach paraon li taak oxlaq salish kohribal hohun li Dios arin kikutmank naqmaqa hunaq shkwankilal li alal behain shishkol balebta lishtenamit eblach Egypt nekesh loqonih kiru hun li ishqiyos Halish Isis, Dios eblikok alchenke. Hunchik li Dios haan li Dios hetek. Haanakwi hun li ishqi Dios. Li naten ankep re li ishqchi alang. Ut li Dios min. Haanakwi li Dios li nakiokep li ishqchi alang. Na balepchik li Dios li nikiokeng salik angela in. Chirish li juam, chirish li alang. Aban. Usatesh utubrach chishunileb li Dios in. Ma hun kwangsh kwangilal. Utish junta taribrik in lishkwangilal li kil Dios. Ho kantana naqlach Moises kishche. Ma kwang hunak Dios ho la atatagwa. Ani sant nimshloq al ho laat. Shikwahel shban la sachbach oleg. Atakbanuhom shnin qal etalil. Éxodo 15:11. La Jetro kishchehkwi sali capítulo 18 versículo 11 reahkwi lihu Éxodo. Anakwan
Ninaw nakliqaqua haan ashalnim lishkuangil chiru chishjuni leb li Dios. Shbanaq shjosqok sa shbeneb laj Egipt naqebaan xerajraj shnimobrezinkil ribi. Sa shnimobrezinkil ribeb laj Egipt inka xishpab li junjun reheb li railal li kichalk sa shbeneb. Ut naqkitaqlak li shraq li esil reheb chirish li shkamikeb li shben alalbej. Maaka kirajkwi laj Faraón. Kish etirib shbanaq nashkoshlanaq juntaq rikin shnimal shkuankilal rikin linmajkwal Dios. Aban shqakeretal naqmakwa jokan liqaqwa Dios kishkut besi chiru laj Faraón naq chishjuni leb li Dios ut laj Faraón aqwi mahaka shkuankileb. Nakwaj shjultikankil. Sa li capítulo 1 relihu Éxodo shqabi chaqchan runaq laj Faraón kishtaqlash kamzinkileb eblikok kulaal liralal shkajoleb eblaj Israel. Shbanaq kishkeretal naq ashalkaw ribeb jokanaq chishjunileb li koktelom li yokeb chi yolak kishtaqlash kamzinkileb ut naq kishkeretal naq jwal chi yokeb chi pukank ut kaweb tzaqal ribeb li ralash kajoleb laj Israel laj Faraón kishtaqlak wichi kishkamzinkileb chishjunileb li koktelom. Sa xyanqeba'an kikolek laj Moisés kikanabak chaqsalinima tojretal naq koltaweq shban li shrabin laj Faraón. Rikin chishjuni li naleba'in li kishkyal shqesh banunkil reheb eblaj Israel jolish raubtesinkileb ut shk'ebal kakwil k'anjel sa shbeneb resh kubsinkil shkuankileb resh sachbaleb raj shqak'eretal naq liqaqwa kirosobtesiheb jonelik utanaqkwan li shtojb'al rix limaka'in kaw naq kolnaq sa shbeneb laj Egipt ari naqak'eretal naq chishjuni li k'aru naqab'anu taqak'ul ajkwi li shtojb'al chishjuni li k'aru naqab'anu sa junjunqal wanaq naqako'xla mak'ataqwaj kwi li k'aru yoqin xb'anunkila'in kweli ninb'anu kwankoli naqayechi joka'in ab'anan li k'aru naxb'anu junaq wanaq naxtoch' ajkwi jalan chik poyenam usta mak'a'eb raj xmak ut mak'a'raj rilomeb rikin li qab'anuhom ut ja'ana'in li naxb'anu li mak mare la'at ajkwi yokat chinumek sa junaq li jonal yokat chixtojb'al rix li xb'anuhom junaq chik mare mak'a la mak ranu mek chi sa'in ab'anan liqaqwa Dios naxcheakwe anaqkwan tojkwan oyb'enin kchoqakwe qasik'aq liqaqwa Dios anaqkwan naq tojkwan liqachu'am naq tojkwan liqajonal ha'yal jo'chamal xot'anek sa limak liqaqwa kwan xkuankilal rex kuyb'al ut sachb'al kwila'o naqach'olob ut naqaxoto liqamak chiru liqaqwa Dios Dios xakwe naq xinakoch benis sa liqak'anjela'in oqb'ilat jonelik re naq tinakoch benis sa junchik liqak'anjel